हस्तं पूजयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षांजलि स्वयं वर्वण्यार्धते स्वयं आफ्नै इच्छाले वक्तुने भनेको स्वयं भनेको आफ्नै इच्छाले आजदेखि तपाईलाई मैले आफ्नो माने भनेको एउटा माला एउटा लगाइदिने माला दिएको माला लगाइदिने ताली बजाउनु मंगलम भगवान ज्योति जाति सबै बाबुमाता भित्र सधैँ लक्ष्मी तपन्या बहुरात्रे पार्श्वेन चेतनानि रूप व्यासमस्नान भक्तिको लागि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भय ल राख्दिनु ए हैन तपाई बस्नु न केटाकेटीलाई बोला ओम भद्रं गणे विश्रेष्ठते लक्ष्मी चवन्नम बहुरात्रे पार्श्वेन चेतनानि रूप व्यासमस्नान काला ओम मैकाण सर्वलोकं मैकाण तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं नामवेदित प्रादेश्री च बारह कल्पवृत्ति करेंगे पहले प्रथम चरण है पूर्व संकल्प काश्यप गोत्रोत्पन्न हम प्रपुत्री महा क्या आदि भगना ये वो लाल भाद्र वर्णस्य प्रपुत्री महा पुत्री महा बुआ को समय का नाम है केवि उत्सव पत्नी का नाम देव्याः अद्य दिवसे अस्मत् पौत्री महा शुभ नाम क्या है दीपा देव्याः अद्य दिवसे हे काश्यप गोत्रोत्पन्न महाप्रपौत्राय दिल्ली राम महावर्मणस्य प्रपौत्राय पुत्राय बुआ को दल राजा वर्मणस्य पुत्राय अपने इंद्र राजा वराय पत्नी तेन तुभ्यां संप्रददे तलगर जिम्मा लाइदिनु ल आजदेखि तपाईलाई मैले मेरो छोरी पत्नी स्वीकार गर्नुहोस् भनेर दिएँ बुढी आमाले दिँदैन हैन तपाईलाई हैन तपाईले त दिइहाल्नु भयो यो चाहिँ के कन्यादान दे जस्तै हो कन्यादान नै हो केको कन्यादान आमाले छोरी दिएको मा जिम्मा लाइसकेको राख गोत्र सारेको अब गौदान एक ओम शान्ति रापो शान्ति रोग दे शान्ति वनस्पति शान्ति विषय देवला अब गोजीको गाई चाहिँ तान्नै पर्दैन सिधै गोजीमा राख्नु